umusore umwe yagize ati kikuraco k'ingoni mwako, tugenekereje mu kinyarwanda nk'aho yavuze ngo ikikurya ukigendana mu myenda yawe. Undi nawe agira ati rafiki wa jana ndiye adui mkubwa kesho, tugenekereje mu kinyarwanda nk'aho yavuze ngo inshuti yawe y'ejo hashize niwe mwanzi ukomeye w'ejo hazaza. Ni gute abahoze ari inshuti magara zimwe bita somambike baje kwisanga ari abanzi, kugeza naho aho umwe aciye undi ashobora kuba yahanyuza umuriro. Ni muri ubwo buryo Afro10 TV twaguteguriye urutonde rw'ibyamamare bagera ku 10 mu Rwanda bahoze ari inshuti za somambike, inshuti magara ariko magingangaya bakaba batagicana uwaka, yewe aho umwe anyuze undi ahanyuza umuriro kugira ngo batagira naho bahurira. Ngende Hero Willis, ikiganiro ni Countdown Clash. Nujye kure ntabwo ndi bugutindire. Ku mwanya wa 10 turasanga Bruce Melody ndetse n'uwitwa Yago Pondati. Bruce Melody na Yago Pondati ni bamwe mu babanye baba inshuti. Yago yari umunyamakuru ku muyoboro wa YouTube wa Yago TV Show. Bruce Melody ni umuhanzi n'ubundi bajyaga bapanga bigatinda. Bruce Melody gusohora indirimbo Diregite yahitaga ajya kureba Yago maze akabiriho ikiganiro mbere, Yago akakura amafaranga mu kiganiro ndetse Bruce Melody nawe agapromotinga indirimbo. Byaje kurenga ubwo bucuti busanzwe baba nk'abavandimwe kugeza aho Yago Pondati yagabiye Bruce Melody inka, ariko Bruce Melody bikarangira ngo inka atayemeye, akamubwira ngo amuhe amafaranga nayo akayamuha. Yago rero nyuma yaje gutangira music abantu batabyumva. Mu bo yari yizeyeho ubufasha harimo Bruce Melody bari bawubanyeho, maze Bruce Melody aza kumutera unyuma. Ibi ni ibyarakaje Yago ubwo yari amaze gutoroka mu Rwanda agiye mu gihugu cy'Ubugande mu mujyi wa Kampala. Yatangiye kurekura icyo twita imiriro i Nyarugenge avuga ubuhemu bwa Bruce Melody. Maginganga turi kuvugana muri aba bose aho umwe aciye undi ahanyuza umuriro, no kuvugana ntabwo bikunda. Umwanya wa 9 turasanga Kasuku Jessica mu mipango icyogere mu nkuba, umwami w'abagore yahoze ari inshuti n'uwitwa Bosco Empire. Uyu Bosco Empire w'umu YouTuber nawe byatumaga rero uwitwa Kasuku ava i Kigali akajya mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo agiye kureba uwitwa Bosco Empire. Nyuma rero uwitwa Bosco Empire amaze gutoroka u Rwanda akajya mu gihugu cy'Ubugande, Kasuku yahise avuga yuko atakwifatanya n'abarwanya u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwarwo abita ibigarasha. Nuko nabo magingangaya bari gutukana ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo bagicana uwaka. Ku mwanya wa 8 turasanga Kasuku n'ubundi n'uwitwa Badrama Mupende Ramazani bahoze ari inshuti za somambike, cyane yuko bagenderaniraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho batuye, barasangiraga, baragendanye, bakoranye business bagafashanya. Ariko uwitwa Badrama nyuma yahatandukiriye agatangira kuvugwa n'ab'u Rwanda ndetse n'abategetsi b'u Rwanda. Uwitwa Kasuku yahise avuga ko yitandukanyije n'ibigarasha aribo barwanya u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwarwo. Ku mwanya wa 7 turasanga uwitwa Sabe Murungi ndetse n'uwitwa Chita Magic cyangwa se Julius Chita. Abangabo bahoze ari inshuti za somambike. Mu by'ukuri ngira kukubwira ibi ngibi nanjye narabyiboneye, aho wabonaga Sabe wabaga uzi yuko uri buhabone na Chita, cyane cyane uwitwa Chita niwe wigaragazaga mbere, maze uwitwa Sabe nawe ukaba uzi neza kuri buhamubone. Byaje kurangira uwitwa Sabe agize impanuka avunika umugongo, ubwo bavugaga yuko yaba yaragiye gufata ku ngufu umugore, maze bikarangira
ari gutoroka akavunika umugongo maze Chita agafata amabanga ye ngo akayashyira hanze, byatumye magingo aya batagicana uwaka. Ku mwanya wa gatandatu turasanga uwitwa Jihadi cyangwa se umwite umushushu Muponyonyo hamwe n'uwitwa Emmy Nyawe. Aba bahoze ari inshuti z'akadasohoka ubwo bakoranaga ku muyoboro wa Free TV Rwanda, bakaza kuhava bakerekeza kuri The Dynamic Show ndetse no muri radio ya Isibo FM. Abangaba bari inshuti, aho umwe abonye akaza karangira undi. Byaje kurangira rero uwitwa Jihadi na Okimu bashaka kwirukanisha uwitwa Emmy Nyawe kuri channel ya The Dynamic Show, maze bituma magingo aya ngaya batagicana uwaka. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Rigani Rugaju ndetse na Horenzo Christian Musangamfura. Abangaba bahoze ari inshuti zikomeye cyane, n'abangaba bameze nka Sabe ndetse n'uwitwa Chita ubwabo nabo, aho wabonaga umwe wabaguze kuri buhabone n'undi. Baje kurangira rero barwanye, barashwana, nyuma biza kurangira umwe yataka undi ku mbuga nkoranyambaga, rubura gica ndetse batanze show ku mihanda. Ariko amakuru ahari nuko abangaba ngo bashobora kuba bariyunze magingo aya ngaya, ngo umwuka mubi utakiri hagati yabo. Ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Dumba n'uwitwa Murindahabirene Kashamakokero. Abangaba babaye inshuti kugeza ku kigero uwitwa Dumba na Irene umwe yagiye kwereka undi umubyeyi we, ariko birangira abangaba baranganye ku kigero cyo hejuru, aho uwitwa Dumba yavuze yuko agiye gushyira amabanga ya Irene hanze, uwitwa Irene agafata iya mbere mu gusaba imbabazi, Dumba akamubwira ibyo ari bukurikize, Irene bikarangira bikoze, Dumba nuko amubabarira atyo. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwitwa The Ben ndetse n'uwitwa Element R. Abangaba nabo bivugwa yuko bashatse guhemukira uwitwa Bruce Melody, The Ben ashaka kwiharira uwitwa Element R, bikaza kurangira rero uwitwa The Ben yanze kwishyura indirimbo Element R yamukoreraga. Aba nabo bivugwa yuko ngo aho umwe anyuze undi hanyuze umuriro, ngo batagicana uwaka. Ku mwanya wa kabiri turasanga utwa DJ Brian ndetse n'uwitwa Miss Muyango Claudine. Iyi niyo nkuru ishyushye mu mujyi mu magingo aya ngaya tuvugana. DJ Brian uyu nguyu n'uwitwa Miss Muyango Claudine binavugwa yuko yaba ari amapede, kubera ko ngo witwa DJ Brian ariwe watumye witwa Miss Muyango Claudine atandukana n'uwitwa Kimenyi Yves wari umugabo we. Ariko magingo aya ngaya bakavuga yuko bashobora kuba barabayeho amapede, ariko amakuru ahari akavuga yuko batagicana uwaka, bitewe nuko hari umudije bapfuye w'umugabo, maze uwitwa DJ Brian akirukanisha ku kazi witwa Muyango Claudine, aho bakoranaga bahostinga undi ari kudija. Ku mwanya wa mbere turasanga indi nkuru nayishyushye mu Rwanda, muri Tanzania no muri East Africa. Uribaza ngo ninde? Ntagutinde reka nkubwire ni Miss Mutesi Jolly ndetse n'utwa Ambassador Alia Cool. Aba bahoze ari inshuti z'akadasohoka bagendanirana, ariko witwa Miss Mutesi Jolly byaje kurangira rero bivugwa yuko yaba akundana n'umugabo ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania witwa Rugumi Saidi. Binavugwa yuko Mutesi Jolly inzu aherutse gutaha ya miliyari yaba yarayubakiwe n'uwo mugabo Rugumi Saidi, ariko twagiye kubona tubona witwa Ambassador Alia Cool atangiye gushyiraho amafoto avuga yuko yaba afite ukuntu abanye n'uwitwa Rugumi Saidi.
byatumye umuriro waka hagati y'aba ngaba babiri. Magingo aya ngaya rero amakuru ari ku mihanda akavuga yuko uwitwa Miss Mutesi Jolly ndetse n'uwitwa Ambassador Ali Yakuru magingo aya ngaya turi kuvugana baba badacana uwaka. A14 TV Countdown Crash, reka tuyihagarikira ahangaha. Mwari kumwe na Hero Willis, reka mubwire ni tubane no mu bindi biganiro. Hasta la vista.